Kahil Farmers Union mentah kalalit ban ra ekador khas show Chief Minister jang kajela halor shibun kimat kiba kinong rap kimyo yala kahok. Kinong yalam haka arpulai terik jeliu arhajar arpulai hapo kajing yalam jang ubah Commander Shangpliang kumu Presiden berubah Alphon Bird Kasentiu kumu General Secretary keladawan ke sorkar ban wanra yaka Agriculture Policy bapura jang kajela. Kaseng kelapan ken mauru yaka sorkar baka jing sangi esiu jang ka sorkar yaka pisa leng baka PG kalawan ra yaka jing ngosi yaki babun kinong rep kibala trei shitom ban form yaki PG. Kaseng kelapan pau yaka jing ngokia lor ka jing bamyo kinong rep naka jela yaka PM Kisan bat kerpa di UCM banyak Keransha Delhi. Kajing penslam ka sorkar ban siu yaka compensation jaki kinong rep habasha penjulor haka mariang bat kani kade kajing ka bakrau ba unong rep uya kendu bat kerpa de ka sorkar ban pedlam. Halor kini kijing let ya kendu jong kaseng nakaliang jong Chief Minister ula kular ban shimkia bat pen pauru baka sorkar jong ki kalong ka bakloi ban trelang bat kaseng ban kentiu yaki para nong rep haki babun kiliang. Kita menuju Sumen pada sini beliau Chief Minister kontrak sama ulah hai appointment ini naklian jong kahil Farmer Union menyiapkan kalau tiba pun di sini tiba pun di nong rep dia kedua dan buat jimat di balai keren waktu dan kam di sini nongrat long di babut dan rai nilayo akan nyatai seni kan tu kena jimat tu kemudian di kena kaji ba kasorkar kali banwara no ya ka an lani ya ka polisi ba ila ong ka agriculture policy nak yang jung siam ong ba government telah work out dan bisa baik ya status juga ka policy yang siam ba government set kan sawara no ya an kemudian di baca red karya nilai iklan tu aku jadi ketika project fokus kembali tim naklian jong government kelapa ini ban form ini PG bagi ini NGO kelapa form ini group affair haka government kelai sama belajar di way minum lab tekun kenusa la bagian sikongul kita group ini layo satu ajar pada kita arpongul yo silat dan rai ini kiat penai ke isu dan isu ke mulai kita nilai keren yo usia melokane batang yang dulu laong ba government ni kata apply solution yang kena bisa tapi ini scam kinong rap di balai committee group kita yo akan bisa di group di joki tujuh individual pada government kalau individual nilai itu apa di menteri kapitan kisan nama ba kita kinong rap di yo show di kena scheme dan nilai kong yo scam penyiaran maka dari nak kita ba ini yo apply no di kena kapitan kisan maka dia kena ikut di tinggal nak bisa kinong rap nilai keren dulu dari begini begitu terpau di nomor negara hil di bawah ban don ya kena kaputa tu betul audience vision de halo kadiru siang uang sampai nak kita berwatra saya kena ka pote tu betul audience vision nolong ki vision nilai keren dulu dari begini kecil bombiang yang kini organik ispo organik namar ba kajela ka jongi mangitip kadai kajela ka bompat dan kam dawaihan dan rai kidon tu kicaka ki balapun kam dawai ki bom longshu ban ai organik tinggi layak keren siap hati tu kicaka ki bom pat ai dawai di ban kedi ban perbiang ni kini dispo organik bukan usaha kompeni kat hai mulai mau tawar ki pun ki kita ki bom kam hoi unjuk kidon pun ki ki bom pat penun kam dawai tinggi gua sorkan ai sim dan perbiang ni kini ki bio pesticide ki organik fertilizer kita ada nang pada mau kecingirap ni orang nak tak ki dong bom di bidang penentang ni yang fertilizer yang kiro ke government kini berperbiang dan nak masa ki bakwa balai suku organik kini berperbiang kini ro nang bagi suku organik le kaya rap suku tinggi nama kawara jika jikya kamtam ini yo kedor ke babian kawat mentang 4 don ke separate market ini lai kran bersiam bagi suku dalam hijau kiyo di separate market ke organik lah benong di highway kala benong sia sora kabani babun di jika jual kala benong masilom bentar najar ini scam banak lingkini dia akan sedih bersiap ulapa ini beginian mereka halo bagi hidon kapan ini organik vegetable berarti we di grab organik senang bagi fiber jadi yo akan lihat kayak gini jur dicap di balong organik lelah belum we dan balong organik sibun ba nilai keren ini ketika organik dan nanti nilai tepat usiam begini kedua yang pernah jelai senang video banyak keren yang saya kiwi babun pun terusan nilai tentu yung siam na kamantaban watra jika pon kajingman terbang jika pisar bamak terbang namsa kinongret nila ai semut itu ba watra jika siam kisan rima ro la pau ba ka fokus kalaya serim hibat ka siam kisan
kalau kalian ni semua kemen nilai keren berbatu hak dari kecing pompiang dari kecing yarap apa don kecing penculor jangka marian setiap nilai on bakal bertadon ka fon ka bakerpan nang bagi dong red video kan yo marmar kecing yarap pada don kecing penculor naman pun kalau mentang nilai pau balat don kecing culor di marep lah arsnem laisna bermim simio pat kecing yo kalau ngibarit kalau kalian wong sampai nilai keren no ka intulong ikni knowledge sharing workshop haka bagi dong red para dong red punya hikai nak bentar di para nurep hakabuit karep karian hakabuit kari jingri batunta teter nang ba kitu kinurep ki baya cuma karep karian kin ai jimut kitu ki badang tuna haka jingnang citip hakarep karian nang babaro ngin yarengkat lah kalau kari jingri lane haka rep karian kita jadi kantor ini kimat ki pengilai keren patumang laon nak yang siap mula om sia kendu biang benai sulai banyak keren isu iki kimat tiba tungkaseng namanya lara sibun pak di dorkas ulah hapan nido nilai yo banyak keren dia kita sebagai kimat banyak sekali mengenai bantuan yang saya yo banyak keren sini yang dikiwi pas kimat di